When there's no one there to catch our fall. 3 foot tall. Like a 3 foot tall. 3 foot. Upravo se završilo drugo kolo juniorske lige Mosta Zaječar. Dejac, pričamo sa tobom. Da. U Majdanpeku smo i izvoli, molim te, reci mi kakvi su utisci. Utisci su dobri, završili smo utakmicu pobjedom 3-0. Protivnik je bio dobar, čvršći nego prošli, ali opet uspjeli smo da savladamo i bodrili smo se međusobno i to je negdje dostigao taj bonus da nam bude lakše da mi savladamo utakmicu. Odlično, reci mi, molim te, na treninzima, da li ste posebno vežbali taktiku za ovu današnju utakmicu? I nismo baš, više smo nekako sredinu i tako, kombinovano. Dobro, i pošto pričamo danas sa tobom, pretpostavljaš da si ti jedan od izdvojenih igrača najboljih na ovoj utakmici. Koga bi ti izdvojila i koji moment možda? Momenat, definitivno moj blok, za koji bilo je zbunjujuće onako, jer je blok je bio ubedljiv u prvom metru. I možda presudan. Da, kako kažu, blok diže iz mrtvih i sad kažem da je to u pravom, bukvalno stavim da je ta rečenica tačna. Što se tiče igrača, izdvojila bi još i Saru Milenković i ona nije bila loša, mislim, bila je super i bila puno napada? Da, tim napadima je dosta pomogla da isto završimo pobedu. Kraj ovog razgovora da čestitam, pošto nisam čestitala za ovu pobedu, i da poželim sreću za sutrašnju utakmicu u Boru. Hvala.